Kita hagandupan kuriani Tuhan Bapa ina hinarga di Tuhan Yesus Kristus. Waima kita kita boni bohal ni kapercaya tasadarion biar antong kolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kolongnya deni dan tetap makasuhan Tuhan yang nami dasar di panon. Sihola nami Tuhan merenungi bohal ni kapercaya nami tasadarion. Ajari nami Tuhan, asih temuan katamuin nagabiriga panubani perdalanan Tuhan. Terima kasih mabangku Bapa, Bagas Kristus Yesus jaluham tenggonam. Amin. Nagabe bonih bohal ni haporsayota bani sadarion. Aima ibuat humbani sada Petrus 2 ayat ni ayat 27. Sing menrisai ia sanggah nahonarisa. Sing asup-asup ia sanggah menaruh namasi. Tapi undos kondoai bani panguhung nabitu. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita ganupan kuriani Tuhan. Anggodong maparutolon sitaronon tengah-tengah ni perpuluhan tahun. Bahado tindakan tani itu tengah-tengah tak. Adong maai lari dari pertolongan, lari dari masalah. Kadang izin roh pertolong naborat, nayahapon nilang mampu ia menyelesaikan masalah ai. Dia mengambil tindakan asibui salose ini hurni hape roh parahni. Adong doh mani hasoman izin roh pertolong sitaron naburi pakun naligan ai. Ia mengkambing hitamkan orang lain. Ia tahun ni do namasa bani ai halani hasoman. Ia tahun ni do aserope pertolong nabu bani ai halani halang. Dan mungkin ada yang menghakimi Tuhan halani roh sitaron bani. Dan bahkan adong doh mani izin adong sitaron bani. Dia menyelesaikan hidup-hidupnya dengan diri pengadilan. Marhite bila tahun nama saya tengah-tengah ni kuria melayani si Petrus. Ay makuria hasil kecil na berserakan, na mengalami penindasan halani boran ni Yesus. Bahak masih dia na murtad merbalik kumbani hapor saya si dia kumbani Yesus Kristus. Halani tekanan. Alani situasi parutolon ni hadapi si dia. Lang tahan si dia, lang sabar si dia menghadapi ai. Alani ai ini Petrus subani si dia, somon Kristus mamusihi Kristus namanaron si tarono na marhite kesabaran janah ketaatan. Somon nakanai renungan harian taai. Sing manrisai iya, sing sanggah nahunarisa, sing asup-asup iya, sanggah menaruh namarsi. Tapi yondos kondoai bani panguhum nabitur ini. Tengah-tengah ni hamarsi kon bagal Yesus sampai tersilang, ihina, irisai. Halani hasitongan, halani pambalusion ni bani naibata bapa. Lari dari masalah ini. Langit tadi kon ni masalah ai. Lang humani menyalahkan halak nalegan dia. Justru ia tahu doh bani bapa ini. Sasapam madosani si dia Tuhan. Merpangulaki menguruh bani si dia. Ai lang ibu si dia. Aha nabinahin ni ai. Amma siu-siu hutta. Bani si taron tantangan persoalan na hadapi kita bani hutta. Sanggah honarisa Yesus nini. Balas pun risa-risa balas ni risa-risa hajahatun balas ni hajahatun tapi indos kondo bani panguhum nabiturin ayman Tuhan naibata simada haganupan huzaido indos kun Yesus aha namasa itu tongah ni panguhum tentu kita haganupan kuriani Tuhan Bapa inang nahinang mampuan kita menderita. Ulang membalas risa-risa, papun risa-risa.
Dong hata makatahong sumangkin. Nama dear ibalas nama dear ay biasa doy. Nama dear ibalas kun na jahat ay termasuk na balas dendam. Tapi yang guna jahat ibalas kun bani nama dear, itulah pekerjaan Tuhan. Hal na luar biasa. Sunay di umani hata ni si Petrus bani Uria na mengalami tekanan persoalan na burakay. Ase makawas si dia. Ubani pambalusiyon ni Tuhan Yesus ubani Tuhan na ibata. Adong ulih kesabaran. Mengguluh si dia. Bani pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Idaigon si dia. Ahan na duma. Ihop-kop Tuhan, hargani Tuhan, bata hagani panjolo, tutu on managabi renungan humabata sa dariyo. Kasi mampu hita, sabar hita, janah mangundus kun haganupan, ubani panguhum na pikturin, ay matuhan na ibata. Amen, bertemu hita. Terima kasih Tuhan Yesus, bani huminya luar biasa bani berkenan. Tuhon boleh Tuhan hamdo siu-siu nami bani tantangan persoalan na berat na hadapi nami anggo makawah betungon hanami bani pakupkupon bani silangmu Tuhan tahan Tuhan nami Bapa naniham na ibata Bapa simada uhum ubamudo tungon hanami marondos Tuhan bani haganupan persoalan kendala sitaron na yang nami Rupiham hanami Tuhan. Ageba ni sadarion pe Bapa. Ondos utangan hanami haganupan. Orja ni tangan nami, pikiran nami, sura-sura nami, niombah nami, namar sikolah, nalumako pe lambung nami, na manurihi orja manurihi jodoh. Na terbaik untuk mengurus hanami si dia Tuhan. Awah pun ham masih dia Bapa. Ase mampu humanisi dia makawah kubamu. Bani holong niya temu Tuhan. Aseguki babas pambalusian hanami. Terima kasih mabamu Bapa. Yesus Kristus Yesus jalo kami. Amin.